lea ke mauaku le ua koe koro vai aso lea le le longa mka foi lea alise lea o kuba aso le koe ilo le mka upu le pe kalia le famsingonga ia le karakusia a pali i sia le sa fai e fasanga ia i morianga ia sului valise le la koe koro vai aso fou le fai unga le pe kalia le kalsanga pe kalia le faanga o le kara kuskusia sia le uma liu ia o ke lo inga ngam ka upu asiaka o lenga mangingo lava sa nganga fo ia le lo ia asia le fange songa fo ia sapor uni sapor ele ngakele isila fia se kuskusinga le mai ele ese kaimi wanga loinga e wa ese kuskusinga fa pe asia ale walanga ilunga e manga e fa nga le kuskusinga le e fa kangoi morianga alise e sfumare le la kurva so le e mai ele fa unga pe karia pe le a ke makaria foi asiaka kasingei kasingei famsinga le ka ke kulia ngo le kele o le afianga funga o kusi esa fai le kusi esa fai ave ya fiame elise kusi longo lua le nga fai ave ya fiame ai kopi ele lo ya sili male kom singa leo mal minska leo ya mal kusi longo le nga fai nga ave nga ele le kusi ai fa pi ai kopi kusi nga ave le al malo ia mal kusmuri le nga ave le ombudsman ia ia ele ka le kopia kusi e le wo isi fu kangak le foi ya ka wo isi kopia kusi lava ngai le ka ngoing ia o ke le longa la ise va ai el fam singonga wa kasi ngai fam singonga ka wo ke le li asiak ka wo ke le fam singonga ngai ilanga e fai asi si ko ngao o fonga o mori mau yanga mo kuskusinga nga fai e ko finge foi alise inu ka pulen maliwa yo o carpet Dr. Carpet moni fa mau ni lo funga loan le ya tawa o au le tangata ta wa ta to le matua ta to look forward le case le ta to look forward le case ai o le wa mata lava ise amatanga pi fa ke ia lalu bingon fa metalanga o le fa ke ia o ngo le folinga mai wa mai lunga se fo kuskusinga fo ile o se mo mau tustusia a sia po pali sia fikao a o le o fo wailanga loia ele ye se kai mi o fa se fa karanga fa pea ai mana tu mai fo ile ya tawa ele fo ku loa ya mtanga mo leo ele fo le melia ore o ke ngia e whamasingonga ore o mai o leo ma whakara ngoa clients whaila ko statement e au ngoa male informinga o lako loia e laka mai nge ia fo ile mele kupu mai fo Samoa le case fo ile le finga o ale o leo whakara ngoa ia e au ngoa male informinga o loia e akue e fo ile langa iai e mo ia polea e right or kangaka ele fa pe fu ya me ka ke fu ki inga se ka nga kalele mas ka nga kaleanga ongo sanga sa so ringa kula fongo fai however e ya wa ya ka ma ya fa vai ma ya fa kula fongo e ka wai onga fa ko inga o ela lo ya e ke ka kala pele ka fu nga ka kala mana tuala o le na manino ale mai ngai lunga la fionga una sa unisa po fia ko ngura ko fa ka nga fa pe ai o le ala ka ko kadia po o ange mea o le a mai se fa makalang kuskusi o ange ko inga fa makalang o le fenga tau le tau bo le ko ye ka ia heavily involved ai a fua ia i le mori mawalise fua i le mori mawala u le no fa so atu ai se tasi o tangata matua i va la lata le laso tanga ia fo le Benjamina le na fam tela ina o maile ono pui nga lava ma vai ngoro ia la ona le fa ilo atu no so a ku fa kasi fam kala nga ia ma le mori mawari se le ya towa
e atangia mai e to atolu players pe to atolu tangata mau maututu lea e involve i le maliu lea including le victim o suafangi o sinava yana le ua maliu le profesa o papari isia fikeo ma le nga avea mpalmia fia me naomi mtaafa lenga o le kua ia so o le kau ke involvinga ronga suafa ai le whapea e le tūlanga fu le a mea ua wha maonia si vanga na ua karsa mana ra wha singu ai o lea e tu ua ia e le koe ngā kia ngā mea sa mo so nono winga e to e tasi mai le to toru lea e heavily included le maka upu lea koe kasi ar kakare soifua mai koe kasi ar kakare soifua mai koe a o le sa avea mpare mia fia mea Naomi mtaafa ua maliu ia le profesa singava yanga o nganga kavaringa pule a kuai i le ola kulou pa i o ainga pule a kuai i le ola lea o mai foi ngai kaimi lei a kaua o le miske lio lilo le ua kakofea ngai makako o fea ua fai i ai le faa i unga ma se faa makalanga lau alunga mai lea kungu o le maliu o le fingerenga maliu ngei whalipuipu awalanga nga oso mai a whaalava mai ma le whaamisingo maliu corona ma le whaanga hui le whai sau ma le whaasasa i le kau koe nga koe public ma publish nga karo inga e oe rai o le akalea e producer o le akalea o le akaua lewa o fia me e maa i pe ame pese a kau nga fōringa le weir kai mingi rai whakoe fōi Iyo, ke wa mai kere nga ka le kaiminga ia la le le fai ngo make up I o mar kai mi ora nga se ki mai i kaiming kura I mai ia o ke ngi le ai le so mai pe so nga ka yo foringa le ye kaiminga ko ngot parmen ka ko e me sa iyo na ko si le siga le e se a fo ko nga kura nga o ia ila nga ola e ngo fo ma pe a fa pe e uma e fa ma ngi nga I me ye ole wingala na le tu fai to ile atawa ole la o tire lo pole ala kale la play ma yele leo tu lo ai o afoi o le afoi se vari ngale la vari mai ku ole maka ubura ai alu fa fo se ia si fikao le wa ku ai o ngoma se fa makalanga po ole afoi se fa makalanga la wa lunga ile ko ngamia ai po ko fai fo ila se su enga ile mafua anga nga mali wo fa bengi wala nga le to fa they are the way you've seen the photo until now I have the photo kulo sa mo ole ya ke ole aka ole mali wo figere ko nga flipu e ka o fier ka ko pokara ya haula ya la ngai fai ngata ole ata fai ngata na va tutte le publicly tu langa o foi leo tu la fono yo fa yo ai le foi no releasing ai se I nei tatu pages foi le ma fai ya la ngai le nga foi I am being honest le nga foi wa obtaining ala kala I'm pretty sure wa ya ngisi ai over ai nge le mele ku puma ko o le sel le atawa ma le atole tu lo na ki si le fia le vaenga le tu so tu ma le no fo ma be o ka kero fisiti o ka kero fisiti ia ma ku ai ile sela ma me uma la ku mai ma piko ku e na no fa pena atu ale moro au le ya ma se me o ko fa sa we lu na so flenga le ma fai e sia ele ia se fa ma nginga foi le o se loia po se me foi le o fa kula fo nginga le statement le o e finga o le si kele la vale la kula mengi pe vilaya po ye ko inga statement fa pengi e fa ko inga ye ko inga kuskusinga fa pengi longo lua o inga lo por ma fu anga nga le nga pule si e long soifu o ngo afianga mengi
kasi ngā mea ke le lava le kau ke le o iloa ngei sa wai lama ma le ngangolola me ye le aka le ke sa ngoi ei a siaka ole o inga vengi mongo se vai ngā ve kongu ngā le ngā kupu ye me whapea a o i kaka ngamulmuli asia si asia a le kupu whablawe o le ke le o fesili a siaka o ke loinga o le mkaupu nge a wange umai ile le susuenga le mkaupu le a kange fieme e kakau o ngā whai se whaamsingonga langa lea la vai soi fua lise mangisi maskasio ki ngā lenga ngai kuai loko whanga ma bau lenga ngā maia ia sia la fo soi fua la vangisi o ke longa o se keise kau o ngā makua ilo le makiro kilo e mailo ilo ia meo lenga kai kasi o kusi lenga whai elise e koe whaasanga ia fieme e susuenga fieme a wālanga o le vai kusi o le makua o kua maalosi ar kusi e reska mai e le kusi masa salo e lau vai ele masa salo lau vai kusi a o le maalosi fo i o upu le whaonga e ka umai ai le wha maongi o le kusia ai o le fesiri fo ila li ato e a wa fa fo me fo il to fine e alise ai fa matai ono sa oi manisi me e leo i loa le tunu e se mai le mali nga wa me nga ai fa famsingonga ali ya siaka e nga e ke le on ka pungi famsingonga masu su e mengei wa e mango e maisi mea ele o karangoinga le nga o sa ngo siaka ya le vinga nga la kala pa machala i fiki sisi ai umai e se wei makoinga me foi o me o meu miske dio dilo magisi o me e ke ia ma fa pe aka mo meu eskengi ya ade kuwa wala ora wa willing ora mo ta penalise ora uta penalise e tala no ai e kasia uta penalise to fin e kaunga fa ele se me to ina tia a fa fonga mai fo ili to fine ma fa maro si a watu fanga umar malo iwe fanga umar malo leanga o melia esa o ide kala blindly mamara wo ie kai mi foi ele fa mai aso ie la ko kamayo pesa u ka aru mai por ka ko moto masang ale oki o to inga miela na ia no fo fale fo sa tu ia mai ta pena nga to fine vai ya malo wiloa leanga ale oki ia e te iloa e malolosi kere kagakala yo e faisi malolosi o me kokia ma me o saikolosi ine i mea ne ma le tua foi se tasi o vaenga na tau le tusi le ataua o no foanga e fiso tai ai o no foanga e mitai ia sa tau mai amari ngo se tasi o faritari malole atau ia ai uma enga ai mai kala leo fo mai wo uma foi na ma to fiso tai atu na fatan ia ele vai ka ko ye ai ka ko ye ai o me la fa pene le tu fai tu o me la ia e te taula ina matua la ola ya li se le taimi ola message me uma fa pena ola ya te to fini taimi fu ola tala noanga ma taimi tala noa ai ia o winga o tala noanga ma me ufa pena ola ai ka ko inga lenga ma vai lenga a o fisili le do ma fofa fa mata ole ase fa fonga ba wa sa moa e umaku se eu que fai eu se ore ku ngi de fu sa ku mai sa ore message la tu mas se de fu ko beni mas se au mai e akarikari la so famsingonga yo tatie wala vai ma o malai ataua ia marsunga loia ya zauni ya na mato receiving atu sine wala vai ma to tino no fo mala mo nei time
ia ai si ka ku fa kari de ki mel famisingo ia wala ngara ole wo umala ia tulo wa tangata valeina ia le fionga sina vaya ia Caroline ia le o famuka ku e papari isia ia malonga soifu ia alela wa mawaina o alela wa mawaina o na fatina o vaing ia ale voila e mare mori mau ore ye mai si mori mau ia io ia ai si tatou talitalia po via ku ia e ke roi ka ilo vo episode to aka Philippines ilo episode to ata Filipino e tu sa mare kulanga wa ia asiaka ole me fole le ka ua ye kia onga ole afianga o fieme mangai kua inga ke kele lava ferro embaia a onga me inga fainge karua ngai leve se inga le vailu inga le fast aluma aver ko ongo kua ke marko iva o fainga malo ele sorikula fongo o me uma inga fai langa me murmuri ale fai karua ngai o truck test o le fauringa mai o le whangange o le whaasolonga o winga o fiame e leisi salamo ai o le whala a makanga le mai monga winga ia o se paude o se mka upo mwhai onga loke winga nge fiame inga ia mai le sao mangu le soifua ia ngisi o mori mau le soifua ngisi o mori mau ma o se mea kaunga whai o ke longa sawa ia na to le lo fa tu la tana wa mai lunga e tatu wa office tatu producer la ka ko ngulanga da current va ve kere sui e tele le suinga le ata o le yo lo pumoni tau tele fa ya tu po la si tu langa sa mo si latu ile ata le uto mai lunga tele le suinga va ve ona sola ese o le mamalu va ve ona lu ese o tu langa tau aloa ia ai tu mai la vale tu langa fo ile o le tangata moni wa ia ile nei taimi ia ai o le wa sa no le atu ona o tolo tasi le ke iso le tate turi mata nga wina o fea o le ata o to ia ma o le tu ala lo fo ile wa vatu ai me se fo isia u si ta so upu fatu tu ina lea e malama le lei i le keisa peniamina ta wolo tu la lango fatasi pesi mo le si vaenga e le te tauna langa mai fui o le official le ombudsman tasi le official le nofo ma le tele o le mau ngasu ia e langa sa nofo e tangata matua 8 RPP leanga e la waru esi faftai le auto fiera fionga ya vui Clarence Nelson langa o te fai atu le ato e iai le ta mori mau fatu tuina o leo lo fainga ruenga i to tono lo tanga ruenga lea l'official ombudsman e nofo ma le fia i cases foi e vatu le ai ma se mea kanga kale le fako ape sengi ai masanga me fai ia fa fiore kali o kule epa nga fa sao mai kule epa mai isi fu o cases ia nga fai mai sitanga tola tunu le la na ya le no fet o i fo ile la sila Samoa la ama kuwa i mau le ango yo le cases le ai ko ai i le official o su fainga so le ama tua vangi mai umawa ngale ngaru diskusi o ingane ngaru diskusi power mele ke fa ngo ngale umang fai ka wori e kusi ngale umang fai ka uma fa so yo la ko ma fo ai le ai maninga luenga si fai